Na gostovanju v vijol'čni v četrti tekmi sezone končana negativna serija gostovanj proti Primorju in druga zmaga v letošnji sezoni. Benjamin Tetteh v prvem polčasu iz 11-metrovke, ki jo je priboril Hilal Sudani, potem pa je Sudani sam realiziral priložnost ob zaključku tekme za potrditev zmage z 2-0. Druga zmaga v četrti tekmi in obenem prva, v kateri ekipa ni dovolila nasprotniku zadetka. Kompaktna, čvrsta obramba, ki ni dovolila veliko priložnosti oziroma skoraj da nič priložnosti domačinom. Na koncu na krilih Hilala Sudanija, ki je bil razpoložen za igro, zmaga in ohranitev priključka z vrhom. Najzanimivejši trenutki nedeljskega gostovanja v vijol'čni v nadaljevanju. Every game is a battle. Now it was very important today to win this game and get these 3 points. Today we have arrived to our aim, which was so important. We drive back to Maribor now together with our fans back tonight with a positive smile on our face. Then in the next week preparation will start from tomorrow and we will do everything next week to beat Maribor Bravo at home. That the next game, if we win home, it will be the only sense that today we have won the game. Nadam se da će nastaviti tako. Ja sam sretan što sam ja zabio, naravno, ali prva stvar da meni ekipa to je jako bitno da pobjedili smo danas, zato što je jako dobro za sljedeće. Evo tu jako bitna je dobro za motivaciju i samopouzdanje smo sad dobili i sad krenemo po pobjeda i za sljedeće utakmice da će biti lakše. Po zmagi v vijol'čni sedaj znova teden dni premora, naslednja tekma
Prva od dveh v Ljudskem vrtu v soboto zvečer proti Bravu.